Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 1 час и 45 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Втора недела на светско првенство во фудбал, се вжештуваат работите. Вие кои гледате фудбал, по завршување на фудбалот можете да го погледнете интервјуто. Мислам дека имаме едно одлично интервју. Интервју кој јас секогаш со обожавање или со воодушевување го правам, Велимир Велја Абрамович, на теми кои се секогаш атрактивни и актуелни за македонската публика. Пред да го погледнете интервјуто на вечерта, стиснете лайк, стиснете subscribe на YouTube каналот Васко Ефтов, за да може благовремено или на време да го добиете сите информации. Ако можете, станете мембар на емисијата во Центар, бидејќи сите вонредни политички анализи на време ќе ви кажуваат што ќе се случи во и околу Република Македонија. Значи следува интервју со Велимир Велја Абрамович, 1 час и 42-43 минути. Останете со нас, нема да зажалите. Добар ден за Велимир Велја Абрамович. Добар дан, драги Васко. Како сте? Изванредно, данас сјајно. Сјајно. Секогаш ве представуваме филозоф, па не знам, теслијанац и така натаму. Меѓутоа кога ќе провериме вашата биографија, вие сте некаде 2-3 години декан на факултетот за драмски уметности. Тако е. Тоа е заправо Академија уметности, која е била први приватни факултет за уметничке студије, глуме, драмske studije, zatim menadžmenta u pozorištu i na filmu, i mi smo napravili evo akademiju 1993. koji radi i danas, ima 400 studenata i radi odlično. Видите, професоре, обично преку Холивуд, преку тој тип на институции, нели Боливуд, Холивуд, нашиот конкретен случај, всушност се предвидуваше или се наведуваше јавното мислење, општеството во кој правец ќе од промените. Па тоа што ќе сними, ќе каже Холивуд, ќе се случи по 1, по 2, по 3 години. Па нели целата ова хистерија која се прави околу Симпсонови, тие предвиделе Трамп, тие предвиделе ова и така натаму и така натаму. И сега некако кога немаме некој уметнички филмски израз кој би ни кажал што ќе се случува во светот, да вие предававте филозофија на филм, предававте естетика и така натаму и веројатно точно знаете како се манипулира јавноста со помош на тие мас медиуми, филмови и така натаму и така натаму. Kako da ne? Nekada je hollywoodski film pre interneta i pre ove slobode individualnog rada na društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu i tako dalje, Hollywood je bio centar za informisanje čitavoga sveta, praktično i zapadnog, ali i velikog dela istočnog stanovništva na istoku, o tome šta će biti u budućnosti u politici, kakvi događaji, kakvi ratovi. Recimo kada je rušen Šahin Šah Reza Pahlavi, pre toga je bio film da je igrao, Anthony Quinn je igrao, film se zvao Pustinjski lav. O nekom, to je zapravo Homeini, 12. imam, znači čovek koji ima jaku veru i onda ruši carstvo i tako dalje. To je bilo direktno, svega godinu i nešto dana pre rušenja Reze Pahlavija. I to su te podsvesne, subliminalne poruke. Nije to direktno, ali indirektno mi znamo da tu ima neko zlo carstvo i da ima pravedni čovek iz pustinje, iz naroda. I to tako se radi. Тогаш Хомеини ние го доживувавме многу млад, тогаш меѓутоа тоа што сум разговарал со учител, Хомеини се доживуваше како некоја реинкарнација на Махатма Ганди. Тој беше новиот Махатма Ганди, верски лидер, мирни средства и така натаму и така натаму. Па да, а после, šta je bilo posle? Например, иранските комунисти и на цела структура на луѓе на народ се за Хомеини за да го симнат шахот. Први што настрадуваат се иранските комунисти кои ги утепува чистки масовни така. Pa da, onda drugi film, recimo Rat zvezda, to je bilo tačno pre nego što je to proglašeno i to je, zato sam zapamtio ime generala američkog Abrahamson, pošto sam ja Abramović pa mi je bilo lako da zapamtim. Abrahamson je proglasio Rat zvezda kao realno strateško operativni cilj ovoga Pentagona.
Tako da mnoge stvari Hollywood je inicirao pre toga. Recimo, na primer, mnogo toga u vezi sa hladnim ratom je sam Charlie Chaplin, koji je bio član Komunističke partije Amerike, pa je zbog toga morao da napusti Ameriku. Walt Disney, pa ne znam, Charlie Chaplin, pa ne znam... A sada Simpson, u najnovije vreme. Frank Sinatra, znači, tamo imate Lincoln mafija, Lincoln komunistička partija, Lincoln konservativni. Znači, točno gledate kako se isprepletu od citetija. Ima film Mandžurijski kandidat, to je gde je Frank Sinatra u stvari bio i producent toga, pa je posle on sam zabranjivao da se taj film emituje u bioskopima i pokušavao je da nekako se to zaboravi, jer je to bilo praktično predviđanje onoga, ali unazad predviđanje, što je predstavljao podpredsednik Franklin Delano Roosevelta, podpredsednik Amerike od 1941. do 1945. Henry Wallace, koji je bio učenik Nikolaja Reriha, jednog velikog ruskog mistika, i praktično je predstavljao najdublju vezu američke ezoterije i ruske ezoterije teozofske u okviru same ruske vojne obaveštajne službe. Pa u to se umešao Frank Sinatra. Ali, na primjer, kad je Hruščov, to imate na internetu, evo, koga interesuje, nek pogleda, kada je Hruščov bio u Americi i kada je lupao, to je čuveno u Ujedinjenim nacijama, on je skinuo cipelu i ovako je lupao i tako dalje, posle toga je on otišao, nije otišao u Belu kuću, on došao samo u Ujedinjene nacije, a nije došao u zvaničnu posetu Americi, ali je onda zajedno sa suprugom otišao na ručak od Franka Sinatra, kući. Josip Broz Tito biše u Hollywoodu. Pa da. Tito je pravio velike prijem za glumce. Ja sam gledao te materijale. John Malkovich, pa ne znam. John Malkovich, pa bio i Rock Hudson. Tito se ljubi sa Rock Hudsonom. Dobro, nije se znalo za Rock Hudson. Togaš ne se, da. Ali pije bruderschaft sa Lee Marvinom. To je divna scena. I ima onaj šešir teksaški i sa Lee Marvinom zajednički piju viski. Međutim, mogu vam reći da je Tito bio figura koja je sasvim bila u nivou u stvari te ekspresije glumačke. Ništa nije njegova ekspresija zaostajala za tim velikim glumcem. Pa John Wayne, na primjer. Možemo li da napravime, da rečeme, sporedba na ovaj institut Tavistok u Velika Britanija i Hollywood? Nije obično govorimo da ima dva tipa nadlaboka država ili konflikt nadlaboka država Amerika. Pa nije isto, Vasko, znate zašto? Što je Tavistok, to je MI6, to je direktno engleska druidski red. To vode druidi, engleski. A Hollywood vodi judaizam, Mossad, to vode cionisti. Tako da nije isti gazda. Obično se veli da kad izbori u Amerika, ko pobedova Trump, pa jedan neuspešan atentat, pa vtor neuspešan atentat i така натаму. И ако не беа тие два неуспешни атентати, веројатно тешко ќе можеше Трамп да победи. Ке си победеше Џо Бајден, водеше на анкетите, немаше се направи промената со Камела Харис и ке имаше на сосема поинаква слика и разврска во светот. И многумина сметаат дека конфликтот на британската служба МИ-6 и на израелската Мосад или одредени реслови на Мосад всушност ги определили изборите во Соединетите amerikanske državi? Kako? Tu sad ima to moramo sad analizu da napravimo, u stvari koja je struktura uopšte američke države, pa i svetske države, ali pre svega američke. To je najdublja država, to je vojna ezoterija. To su ljudi u vojsci koji komanduju vojskom ovom u uniformama i ona je američko-ruskog sastava još od Helene Blavatske i njenoga muža koji je bio američki ministar odbrane, pukovnik Olkot. Znači, Helena Blavatska, knjeginja ruska i pukovnik Olkot, kasnije general, to je bio početak te rusko-američke duboke saradnje i to je ta najdublja država jer je vojska u svakoj državi iznad zakona. Sila je zakon. Po prirodi, mislim, u fizici, u fizičkom svetu. I sad, onda ide dublja država. Dublja država to su religije i službe.
Pa onda tek ide duboka država, to su finansijeri, to su Rothschildi, onda JP Morgan, Solomon Brothers ili šta ja znam, i onda na kraju ide plitka država, to su političari, recimo Trump, to je najplića država, to je plitka država. On nije u stvari uopšte I koji odlučuje, da rečime, kako možemo li da pretpostavimo, ako ne možemo da dokumentaristika nekoga napravimo ili da go dokumentiramo, barem da go filmuvame, kako to odi, da rečime. Pa evo recimo ako na primjer, analiziramo izbor Donalda Trumpa, tu je ko njemu dao veliku podršku? Elon Musk. Da. Elon Musk je teozof, to je teozofska linija iz Južne Afrike, a teozofi su u stvari ezoterijsko jezgro ruske masonerije koje je de facto to upravno, da kažem, samo idejno jezgro ruske vojne obaveštajne službe. To je, jer drugo je KGB. KGB to su starijeci, to je crkva. Dobro. To je druga hijerarhija. Vi ako ste... Samo da kažem, i sad šta? Po čemu se to vidi? Pre nego što je počeo rat sa Iranom, Elon Musk je navodno se posvađao sa Trumpom i Rusi su ga povukli. Jer nisu hteli da daju javnu podršku, da kažem, napadu Amerike na Iran. Po čemu se vidjelo da on ruski? Pa bilo očigledno kad je rođeni otac Ilona Maska bio pored Lavrova drugi dan nakon što je on otišao iz Bele kuće. To je sve ono što se vidi. Ali ono što se ne vidi, to je ta tajna ezoterija koja je međutim svetski povezana, nije samo američko-ruska, nego pre svega azijska. Tu su i Indusi, tu su Kinezi, tu su Tibetanci, tu su države Srednje Azije, Uzbekistan, na primjer, gde su derviši, i tu je Sufi islam koji komanduje ovom islamskom milijardom u stvari. Karl Malden, ne John Malković, ili da se Karl Malden, da, to ima stredba sa Josip Broz Tito, koja to je go posjetila Hollywood. I dobro, koje bi možele ova ezoterija koja je na vrvot, koji bi je glumel tada, rečime? Ko bi glumio, recimo, to neko ezoteriju? Evo, recimo, kad bi mogli neki casting da napravite. Pa znaš kako, to je stvarno dobro pitanje, ali Anthony Hopkins bi bio jedan od dobrih. Znači, Tako, jaka ličnost mora biti. Znači, Anthony Hopkins. Jaka ličnost, da. Onda dolazi ona... Može John Malković, kako da ne, i on isto dolazi. Onda ono drugo nivo, to je onaj, šta vi kažete, ko bi bio... To je dublja, znači ne duboka, nego dublja kako... Dublja, onda u tu dublju državu tu bi sada mogli da uđu ovi koji danas inače glume, a to su i Putin i Macron, i oni to su glumci, da kažem, nižega reda, pa da, oni koji... Međutim, moje mišljenje da je tu napravljen u celoj stvari jedan previd od strane analitičara politike, a to je da je Elon Musk stavio Tesla na čelo. I sa tim je on uspeo da odigra ulogu najbogatijeg čoveka na svetu, što on u stvari nije. Znači, to je bio jedan simbol njegovog uticaja, a u očima ljudi najveći uticaj su milijarde dolara. Znači, imaju milijarde dolara. I zato je on prikazan, on uopšte nema nikakvo bogatstvo, ništa. On je samo u stvari lik preko koga se prelama volja tajnih društava iz Azije. I сега доаѓаме до овој Tavistock, кој вие нарекувате дека е Mi-6. Tavistock radi kao firma, 60.000 ljudi ima zaposlenih. Тие се тие шарени револуции, нели? Тие ги прават тие шарени револуции ни светот. Vasko, evo ovako, vi i ja sad hoćemo da promenimo vlast, na primjer, u Makedoniji. I odemo mi u Tavistock institut i tamo ima grupa analitičara, naučnika, intelektualaca koji sve znaju o Makedoniji, što ni vi ni ja ne znamo. Vi, hajde dobro ja, ali sigurno ni vi. Sve savršeno. Oni urade etnofilozofske i etnoantropološke studije, pojedinačno, sociološke, sve, političke, istorijske, i onda oni vama kažu da biste vi, recimo, uzeli vlast u Makedoniji, vama treba 1, 2, 3, 4 da uradite sve, napravljena strategiju kompletnu i kažu cenu i vi to platite i na osnovu toga, a onda dodatno platite veze MI6, pošto je to institut MI6,
u Makedoniji da vam aktiviraju svoje agente spavače da to sprovedu. Tako da oni rade kao firma. Vi dođete i poručite, recimo, da se promeni vlast u Nigeriji ili ne znam šta da se uradi u Venecueli. Oni vam tačno kažu šta da uradite u Venecueli. Što je potrebno da se smeni Orban? To biše na 12. april, pred nekoliko nedeli. Pa evo za Orbana, to je neverovatno. Prvo, ovaj čovjek koji je došao, Peter Mađar, kad čitate njegovu biografiju, ona je krajnje antipatična. On je bio u stvari zamenik Orbana, pa ga je izdao, pa zatim svoju ženu, sopstvenu ženu je tajno snimao, koja je bila i ministar, i onda je to upotrebio protiv nje i protiv Orbana. Znači, on je u stvari uradio najstrašniju izdaju po nekom moralnom principu gledano. I zašto je onda 2/3 naroda glasalo za njega? To je vrlo neobično. Mislim, pazite, to je narod koji je katolički orijentisan, a izdaja u svakoj veri, u svakoj politici, u najobičnijem moralu je negativna. Odakle onda to je tavistok. Donald Trump preko J.D. Vance mu se javao na mobilen telefon, na miting u Budimpešta. Putin ne krije, dori stenogrami, razgovori snimeni na Lavrov со Сjarto se objaveni na 10 dana pred izborite. So Xi Jinping može da pije kafe. Znači, Orban realno, posle Josip Broz Tito je po navodnici najmarkantna ličnost u odnos na ta svetska politika. I gubi ubedljivo na izborite. Mislim, katastrofalno gubi na izborite. I to gubi prosto neverovatno. So modelot na izborno zakonodavstvo koje той го прави за него да му служи. Значи, мога имат проучено сите полуги на власта, како функционира и така натаму и така натаму. Pa, to su Rusi platili u Mađarskoj. Rusi su otišli u Tavistok institut i rekli, ok, Rusi imaju drugačiji pristup, te duhovne indukcije i tako dalje, ali kad treba da se uradi glasanje, to mora da se radi taktički precizno. Znači, morate, ne može to da se do te mere fingira. Da vi sad, ne znam, 2 miliona glasova u Mađarskoj ubacite lažnih. To ne može. Znači, mora zaista narod da glasa protiv Orbana. Da se ubedi. A kako? Pa da, a kako? Šta su rekli u Tavistok institutu? Rekli su, znate šta, crkva, morate da rešite to sa Vatikanom. Ako Vatikan hoće, pošto župnik ili sveštenik, on u svaku kuću ulazi. Vatikan ima najbolju, ali apsolutno najbolju obaveštajnu službu koja ima kontinuitet od 2000 godina. Zatim oni imaju potpuno pokriven teren. Znači, ako oni kažu sveštenicima da tako i tako treba da se glasa, on će ući u svaku kuću u Mađarskoj i 2/3 ljudi će glasati protiv. Znači, to su Rusi sredili sa Vatikanom. Inače, sve su ruski ljudi. Peter Mađar je ruski. Nije on nešto drugo. Малку ги преценувате русите, бидејќи во сите интервјуи кои ги имаме, вие всушност КГБ, руската политика, руската, не знам, благородничка структура која напушта Русија после Октомвриската револуција, вие некако кога да имате во наводници руски конјунктивитис, кога да ги гледате, премногу мокни кога да ги гледате, кога да ги правите. Znate zašto? Ja kad sam ranije gledao to šta hoće Amerika, sve sam promašivao. Nisam mogao da predvidim više ni jedan rezultat bilo čega. A sad, kada imam tu premisu da to odgovara Rusima, onda mogu da lepo predvidim i razvoj i ishod rata. Pa kad je počeo napad Hamasa na Izrael? 17. oktobra... 7. oktobar. Pardon, 7. oktobra na Putinov rođendan. To je Putinov rođendan. Da. Kakva je to simbolika? Kome odgovara rat sa Amerike sa Iranom? Pa samo može Rusima da odgovara. Ne može da odgovara Izraelu sigurno, ne može da, pošto Izrael je glavni pogođaj. A evo predviđanje. U jednom trenutku Amerika će da izađe iz rata i ostavit će Izrael sam da se bori sa Iranom i sa ostalim Arapima. Те професоре, вие го спомнувате Узбекистан. Да. Како центар на суфи ислам. Горња Бухара, да. Да, па например имате шии ислам, Иран, кој е ислам, да, но малку поразличен. Тие нели се смета дека се многу помокни како да се сина крв во исламот, да речеме шии ислам и така натаму. Имате руски тип на православие,
koji je kitnjast, liči da rečime na šije islam, liči ne znam na Buhara vamo i na suni islam od celата ta работа. Tako je. Pa дури многу слична на индуизмот, зборам во таа манифестација на ова што е. И таа Средна Азија всушност крие многу тајни, Pa da. кои ние не ги знаеме. Монголите дошле од Средна Азија. Бугарите дошле од Средна Азија. Tako je. Маđарите дошле од Средна Азија. Jeste. Турците Finci koji specijalnu poziciju кои imaju. доаѓаат од Средна Азија и кога ќе закопаме или кога ќе почнеме да копаме тамо во таа Средна Азија, што ќе најдеме? Pa to je civilizacija, to je više civilizacija starih koje su se razvijale autonomno, bez uticaja našeg zapadnog sveta, pošto mi smo u stvari svi zapad. I Makedonija, i Srbija, i sve je to zapadna kultura. Mi imamo taj pogled na istoriju, taj pogled na ekonomiju, na politiku, na veru. Sve je to u stvari zapadna kultura. I mi ne razumemo dobro Aziju, Kinu recimo ne razumemo, ja mislim, uopšte. O Indiji znamo vrlo malo, a to je 3 milijarde ljudi. 3 milijarde ljudi je za nas nepoznanica, a to su dve zemlje u ovom trenutku se najbrže razvijaju u svetu. Ne postoji niko ko se brže razvija, a to je još obogaćeno tim principom velikih brojeva u kojoj imate jako mnogo ljudi koji u istom pravcu rade. I to je fantastično. Hitler ode na istok. Da. Наполеон оди на исток. I šta bilo? 20 века пред нив. Александар Македонски оди на исток и одлучува крајот на живот да го помини во Персија, односно денешен Иран, кај што се обидува да направи спојување на таа хеленска, како или се нарекува, или македонска цивилизација со персиска цивилизација. Па после тоа, не знам, Египет, па Клеопатра, па македонска династија и така натаму. Па македонска династија ви се јавува вамо доле во Византија, Василий I, целата таа една лоза. Kako ni od denešен aspekt to možemo filozofski da go definirаме? Znate kako bih rekao, mi ulazimo sada u transformaciju sveta, globalnu transformaciju u kojoj oni ljudi ili one figure istorijske koje su nama bile na prvom mestu, a to su generali i političari. Generali ubice, političari i lažovi. Posle Assangea i posle Epsteina, oni više nemaju nikakav ugled u svetu. To je fantastično šta je urađeno u posljednjih 20-30 godina. Ne samo razvoj tehnologije, nego i razvoj svesti, kolektivne svesti o tome da je politika nepotrebna. Pa zašto će nama ambasadori, kad ja imam mobilni telefon, ja mogu direktno da zovnem koga god hoću, šta će mi predstavnik, to je nekada bilo potrebno, ili ministar spoljnih poslova. Onda sam državni suverenitet, to se briše. Evo već Evropa je podelila, da kažem, Francuska, Engleska, to na opštine je podeljeno. To su opštine, nisu više u pravom smislu suverene države. Profesore, da rečemo, Evropa i денес е најбогата. Da. Ако седниме, собериме капитал, богатство и така натаму, значи Европа е побогата и од Кина, Европа е побогата и од Русија, Европа е побогата и од Америка. И нормално е тогаш вие да сакате да го земете тоа богатство. Па да. И ако седнете да анализирате војната во Иран, тамо Кина има делумно проблем со енергенси, така? Америка сама има своји енергенси, плюс Венецуела сега, тоа е на енти степен качено. Русија има енергенси, единствено кој станува без енергенси е Европа. И всушност Европа е најмногу погодена од борбата или војната во Персискиот залив, условно речено, втора наред е Кина. Европа и Кина, значи имат некои слични, и Индија некои слични желби или очекувања, Катар, Иран. Ако што ја знам, Саудиска Арабија или овие персиските државички се бензинска пумпа на Америка, Иран беше бензинска пумпа на Кина. Na nekoj način. Da, ali Amerika i Rusija su se očigledno dogovorile da Evropu daju Evroaziji, Rusima. Jer zato je bio Brexit. Englezi, kad su izašli Englezi iz Evrope, ruski tenkovi su napali Ukrajinu. To je jedan isti proces. Jer Englezi ne idu u Evroaziju,
a cijela Evropa očigledno ide u Evroaziju, pri čemu od Urala na istok to ide Kini. To ide Kini. Vidite, I već kinesko-ruska granica nema jednog graničara, nema vojsku, to je otvoreno potpuno. Znači, imate tatko i sin Aleksej prvi ili vtori i Petar Veliki. Jeste. I сега руската историја и руската историографија во моментот не знае кој има позначено место во руската политика. Дали Петар Велики кој сака Русија да ја отвори кон Европа? Да. Или неговиот татко Алексеј кој сака Русија. И во време на Иван Грозни они влегуваат во Сибир, прават некои упоришта. Они учествува, но во време на Алексеј тие почна да плаќа данок, почна да се прави држава и така натаму и така натаму. И тамо нели почнува, они имат Грозни, па имат едно смутно време како го нарекот во руската историја, па доаѓа Романови кој завршува нели со. Овие се почеток на лозата, на лозата Романова. Ја мислам све то треба гледати кроз езотерiju. Helena Blavatsky, kad se vidi njena uloga i šta je ona radila, vi vidite da je u 19. veku u Ohrani, u carskoj tajnoj policiji nastao jedan pokret koji je kasnije u stvari sproveo Oktobarsku revoluciju. Ja sam to proučavao i vidim da tu postoji jedan kontinuitet. I to je vrlo bitno. Helena Blavatsky. Ја спомнувате во 2 или во 3 интервјуа. Дека е после омажена нели за полковник, па подосна генерал на американската војска, кој станал многу високо во хиерархија. Што жена е? Таа е производ на охраната, на руската на руското благородништво и така натаму. Тоа руско благородништво или тие руски кои ги нарекуваат, тие се исклучително сурови. Дури во време на Петар Велики после тоа се префрла седиштето од Москва во Сан Петерсбург, бидејќи тој не може да ги контролира. Тие се толку сурови, сирови луѓе со убиства, со и така натаму. Значи Русија поинаку функционира малце. Знате šta je interesantno? Ona je bila rođena Dolgorukova, znači velika knjeginja. Dolgorukovi, onda Galicini, pa onda Demidovi, to je veliko rusko plemstvo. A njen muž je bio general Američke federacije. A njih dvoje su kupili zemlju za teozofiju niti u Americi, niti u Rusiji, nego u Indiji. I to dan danas u Adjaru, tu je centar teozofski. Sad, zašto to pričam? Pa zato što su posle revolucije 1905. jedan deo ruske aristokratije otišao u Indiju. Oni su izveli Oktobarsku revoluciju preko ohrane, preko tajne carske policije. 1905, за да може да сватат гледачите, има голема руско-јапонска војна. Има и то, да. Да, и многу ми насмета дека тоа е всушност може да се дефинира како прва светска, па првата светска да е втора, па втората светска нели да е трета година кој се. Да, биле 1904. Пета. И тука се почетоците на Октомвриската револуција, едва и преживува царот, се спасови така натаму. И велите дека од 905 година почна проектот на Октомвриска револуција. Ту е прелом, па да. Тие се преселуваат во Индија, од Индија со охрана или со тајната служба ја вода целата. Да, ti su zapravo glavni, oni vuku konce i dan danas i oni su srušili Sovjetski savez. Sve preko ideje. Znate kako to ide? Ta visoka ezoterija, ona zapravo downloaduje, da kažem moderni izraz, prirodne zakone, jer ne vladaju ljudi, vladaju zakoni kosmologije, zakoni fizike. Oni vladaju čovekom i mojim organizmom i vašim, ne samo politikom. Како да речеме се определува кога едно време завршува? Една ера. Да. Една епоха. Ајде во фудбалот тоа лесно се гледа. Салах во Ливерпул има 33-34 години, веќе не може да трча. Ван Дајк, не знам, претходно продадени, велат, завршува ерата на Јерген Клоп, почнува нова ера, се тие прават нова екипа и така натаму. Да. Како во светот, например, една ера завршува? Како се одлучува, па почнува друга ера, например? Кои елементи треба да бидат застапени? Pa prvo treba da se razvije tehnologija koja prevazilazi društvene odnose, društvene relacije. I tog trenutka mora da se menjaju odnosi u društvu i elita mora da se ili prikloni toj novoj situaciji ili mora da se skloni. I to je sada činjenica u Evropi.
znači elita francuska, elita nemačka, elita holandska i tako, ili će prihvatiti Evroaziju i fuzionisati se sa tom novom ruskom državom. U stvari, to je sve plan Petra Velikog, de facto. Ili će to da uradi, ili će oni biti sklonjeni svi. Дека Петар Велики всушност го победува неговиот татко Алексеј. Да. Ако тој ја шири Русија на истока, тамо веќе ќе биде Кина, отприлike, лево еден дел ќе биде Кина. Jeste. Значи победува Петар Велики кој сака да шири Русија на запад. Pa Petar Veliki je htio na toplo more, to je njegova bila ideja, to je njegov testament, a on lično, on i Menšikov. To sam ja shvatio kakva je veza bila Holandije i Kominterne za vreme revolucije, za vreme Drugog svjetskog rata. Veze Kominterne i Nemačke su išle preko Holandije. A zašto? Još od doba Petra Velikog, koji je tamo otišao inkognito. On i Menšikov, kasnije, to je bio njegov drug iz detinjstva, ali kasnije on bio i vodio je vladu, ajde u to vreme, da kažem, rusku vladu. Njih dvojica su otišli tamo da špioniraju brodogradnju, kako se grade brodovi u Holandiji. Njih dvoje, Petar nije nikome drugom verovao, nego on će da nauči brodogradnju, pa onda da može da kontroliše svoje inženjere da pravi flotu. I kuća je sačuvana u Holandiji, to je mala kuća, mislim ništa, to je u stvari jedna baraka od 2 i nešto metra, pošto je Petar bio vrlo visok čovjek, imao je 2 metra, praktično samo može krevet da se unutra ubaci. I to je uspostavljena veza Holandije i Rusije koja funkcioniše i dan danas. Kad je bilo bombardovanje ovde 99. ja sam bio tada u Holandiji 99. i 2000. I znate šta su mi rekli ti Holanđani koji su, mislim, oni su jako vezirani. Tu ceo narod zna šta se dešava geopolitički. Nekako su izveštili se kroz istoriju i oni meni kažu, mi smo bili strašno protiv bombardovanja Jugoslavije i Srbije i šta znam, ali kad su počeli Rusi da vas brane, mi smo shvatili da je to znak da su oni za bombardovanje i da su vas pustili niz vodu. Profesоре, гледате, во историјата на светот изминатите 25 века, дали има 10-15 империални сили? Pa da, tako. Не знам, Рим, Da. Александар Македонски, во еден период Египет, Персија, во секој случај, Персија, државата на Карло Велики, Džingis Khan. Турција, Джингис Хан, значи па да. Русија, Америка, Кина многу помалку. Значи Холандија, говорам за државите, Велика Британија, Франција, Наполеон, значи овие држави што се на Атлантскиот океан во еден временски период, Шпанија, Португалија. Pa da, je Španija. Тие се тие 15-20 држави. Што стануваат со нивните империјални стратегии? Тие формирате одредена империјална класа, одредена империјална каста. Еве да речеме кога доаѓаат турците во Византија или во Истанбул, еден голем дел на благородниците или не знам на феудалците во Византија, на таа владеачка каста се турцизира, се осмализира, тие не бегаат во Западна Европа, еден дел останува тамо, еве да речеме она жолта боја, Фенербахче и така натаму, тоа е сепак византиската жолта боја што постоеше. Се уште глеме во православната црква, дали грчката, дали ова Фенер, православната црква. Што станува со елитите на тие империјални држави? Pa elite imperijalnih država, one su multinacionalne, one ne mogu da budu jednonacionalne i onda uvek svaka imperija ima taj problem što nacije, kada imperija oslabi, nacije počnu da se odvajaju i to je onda kraj imperije. Еве да речеме, во православието се знае која црква е по рангирање, па не знам, Антиохиската е подоле, Александриската е поголе, па не знам, она, што ја знам, Вселенската е погоре и така. Да. Во овие крански семејства, во ова езотерија, што има градација тамо, кои се најмокни, кои се највлијателни, кои се најпредставителни? U azijskoj svetskoj vladi najmoćnija je ruska ezoterija, ruski filozofski krug. Zašto? Pa zato, to su ruski kosmisti. To je jedan krug ruskih filozofa koji je to osnovo sa prelaza iz 19. u 20. vek, u doba Helene Blavatske,
to je Vernadski koji je osnivač ekologije, onda Čiževski kako kosmičke sile utiču na ljudsku istoriju, onda Ciolkovski koji je dao verovao u vanzemaljske civilizacije i dao je glavnu jednačinu za rakete, raketnu matematiku i to su ruski kosmisti koji su u suštini po svojim idejama nauka podređena samom metafizičkom krugu ideja Helene Blavatske, odnosno teozofije, a šta je teozofija? To je Božja mudrost. To je spoj nauke i religije. Vrlo moderna ideja koja sada dobija jako na značaju, naučna duhovnost. To je Vivekananda i Tesla. To je sad moderni izraz teozofije koji je spojio u stvari nauku i metafiziku. Кога сме тамо на далечниот исток, каде се претопува Монголија? То беше најголема царство во светот. Джингис Хан, Кублај Кан и така. Каде се претопува? Со филозофија, Видите, такво големо царство вие не може да контролирате без служби. Па да. Како и да се нарекувале во тоа време. Без сериозна војска, без сериозна организација, ние ги нарекуваме, не знам, биле номади, не живееле, се селеле во шатори и така натаму. Видите, такво племе. Вие не можете да и не може да контролирате ако немате сериозна организација. Кај исчезнува? Во Кина, во Русија, каде? U 14. veku to su potomci Džingis Kana, oni su Kagani u stvari, ti veliki generali mongolski, oni su sklopili savez sa Aleksandrom Nevskim. I Rusija u stvari je unela neke elemente civilizacije koji su oslabili mongolsko carstvo i oni su tako negde u 15. veku počeli prosto sami od sebe da se fraktalizuju, svako je slušao svoje poglavice i na taj način se prosto rastopilo. Ne postoji nijedna velika bitka kad je neko pobedio Mongole, ne, nego to je bilo kao neka vrsta kolektivno nesvesnog razilaženja svako na svoju stranu. Vrlo čudno je kako je nestalo mongolsko carstvo. Kina, Indija, na primer. Vidite, pa ni Indija ni Kina nemaат некоја militantna filozofija ili tamo mnogo poveke Japonija ima, da rečemo. Nikad osvajali nisu ništa. Da, tamo mnogo poveke Japonija ima. Da. Има тој милитаризам во себе, тој милитантен дух и така натаму, па дури и мора атомска една, втора атомска бомба да бидат фрлени за да може да бидат поразени и остана да војуваат неколку месеци после пропаста на нацистичка Германија. Ali vrlo čudna stvar sa Indijom. Pogledajte vi šta se dešava sada u svetu između Indusa i Jevreja. Jevreji su držali duboku državu, znači vlasnici kapitala vogona. Sada to zamenjuju Indusi. Ko je šef FBI-a? Indus. Ko je supruga podpredsednika Amerike Vansa? Indus. Pa da, koja je advokat, žena i koja je očigledno intelektualno iznad njega, to se vidi po mnogo čemu. Pa Kamala Harris koja je bila protiv kandidat Trumpa, pa njena majka je isto, njena majka je sa Jamajke, mislim, a otac je Indus. To je isto neka kombinacija. Pa onda glavni menadžer Google-a Indus, glavni menadžer YouTube-a Indus, velikih korporacija, sve Indusi. Jevrejski kapital još drži vlasništvo. Oni su vlasnici, ali ko u stvari upravlja firmom? Glavni menadžer koji kaže ovaj će da pronalazak, ovaj patent, ovde ćemo da uložimo novac. Tako da u stvari svetska vlada, ova azijska, ona celokupnu jevrejsku duboku državu zamenjuje u stvari indijskim kadrovima. I to se već vidi na mnogo mesta. Znači, ги измислуваат Indusi. Неврзаните како одговор на рушење на колониалниот свет и така натаму во Африка, во Азија. Да. За тие држави да не дојдат кон Советскиот сојуз, кон Варшавскиот пакт, се измислуваат движењето на неврзаните. Велат го измислуваат во Тевисток, го измислуваат во МИ-6, Велика Британија. Бидејќи после Втората светска војна, тоа има една легендарна изјава на Винстон Черчил кој вели Велика Британија ќе мора да се подготви со чувството дека најголем губитник на Втората светска војна. Иако победивме во Втората светска војна, всушност Велика Британија најголем губитник и изгуби сите тие колонии и така натаму. И Индија, Египет и СФР Југославија. СФР Југославија не постои. Да. Египет поминува низ арапска пролет, низ некои кризи, но Индија
se pojavio na površiната? Indija, pa njihovi, pošto je to takva kultura, to nije materijalistička kultura zapadnog tipa, a opet sa druge strane, oni i njihove vere, hinduizam, budizam, oni jako cene nauku. Hrišćanstvo, na primjer, je bilo protiv nauke. Je li sam Galilej umalo izbegao lomaču jer je tvrdio da se zemlja okreće i tako dalje. Znači sve do 15. 16. veka hrišćanstvo je bilo protiv nauke, a u Indiji se nikada takva kolizija nije desila istorijski. Međutim, šta se desilo u moderno vreme? Oni su jednostavno uzeli zapadnu tehnologiju, prihvatili je i dodali joj duhovnost i dodali joj inteligenciju i veliki broj ljudi. Pa mislim, lako je od 1,5 milijarde odabrati recimo 5 ili 10 genijalnih ljudi, ali to je vrlo teško uraditi, pre svega u dekadentnoj atmosferi Zapada. Zapad ide dole, a cela Azija se razvija, ide gore. Kako je Iran bi go definirale? Imperialna sila? Gledajte, ti se 20 godini pod nekoj sankciji. Da. Pa odkod dođe Homeini, pa ima 9 ili 10 godini vojna so Irak. Yes. Na strana Irak se bez malku site ključni svetski državi, pa i Rusi, pa i Amerikanci, pa Izrael koji беше na strana na Šahot Reza Pahlavi, podosno го помага Садам Хусейн и така натам и така натам. И функционират на некој начин. Се смета дека се пиемонот на шиизмот во светот, еден крак на исламот суни и шии, ако велите тамо духовните се во Узбекистан на суни исламот, овде шии исламот е во Иран. Како Иран функционира? И како можеме да ги најме врските помеѓу Иран, руско православие и Иран и еврејската држава Израел? Зашто тие ги гледат нив како непријател кој мора да исчезне? Šiiti su izvršili militarizaciju Irana i zato oni ovako uspešno sada ratuju sa Izraelom i sa Amerikom. Međutim, nakon ovoga rata, to će da u narodu koji ima 90 miliona ljudi i mislim da je 26 godina je prosek starosti u Iranu. Oni su strašno mlada nacija. Oni su sa 25 miliona ljudi za 34 godina došli na 90. Mlada nacija. I šta će da se desi? Pa vratit će se izvornoj veri, a to je Ahur Mazda, to je Zaratustra. Oni će se vratiti mazdaizmu, koja je vera, koja je bila i pre judaizma, i pre hrišćanstva, i pre islama. Znači, to je vera mudrih ljudi koji su u stvari osnovali i moral, koji je kasnije samo preuzet u Bibliji. To je sve njihovo. I oni će se vratiti u stvari, s obzirom na modernu tehnologiju koju će sada mirnodopski, a ne militaristički kao šiitski islam, da razvijaju, oni će postati jedna vrlo ugledna, ali visokokulturna i to naučno-duhovna imperija. Ja to predviđam. Dobro, profesore, ko je posiljen, KGB ili Ruskата православна црква? Pa, to je isto. Oni su jedna struktura. Pa, crkva upravlja KGB-om, pa to se videlo sad, evo u ratu, to po Duginu vidite po Kirilu, vidite. Ko je posiljen? Islamska revolucionerna garda ili je Tolosite? To... Čisto za da možem da... Ako KGB i Ruska pravoslavna crkva se jedno isto, da li i revolucionerna garda i Tolosite ili verskata vlast vo Iran je jedno isto? Ja mislim da. Pa mora biti. Jer islamska... Sad šta se desilo? Amerikanci su pobili ove ajatolahe. Da, generali. Ali to je u stvari omogućilo da radikalni ljudi iz islamske garde dođu na vrh da zamene te funkcije. Pa to sad gore nego što je bilo. U stvari, tek sad, jer ovi neće da pregovaraju. Oni stari su bili, može, ne mora, tako drugačije, prvo što su bili u godinama, drugačija psihologija. Ovi sada neće da pregovaraju ništa, oni će da sruše Trumpa na kraju. Dobro, što su ovija mohni državi? Velika Britanija, Francija, Avstro-Ungarija, Orban, jedan del, jedna glava na Avstro-Ungarija, Polska, koja go spasува христијанскиот, односно католичкиот свет,
tamo Jahšobijatski, vtorin, ili polsko-litvanski, knez, odnosno kralj koji uspeva da gi porazi Osmanlijite, tamo nekada 16. koji беше 17. vek. I ta granica na islamot i hristijanstvo je po mjestu potečenjето na Sava i potečenjето na... Što su tije državi? Kaj se tije državi? Što pravat? Kojim se filozofijite? Velika Britanija se sada bori za opstanak, ali čudno je, recimo, kada je kraljica Elizabeta preminula, posljednja prava kraljica, ko je došao? Došao je Indus za predsjednika vlade Rishi Sunak. Ali što je on bio predsjednik vlade britanske, nego je bio i šef konzervativne stranke, pa to je neverovatno. Mislim, a posle toga, još gora, dolazi sadašnji predsjednik britanske vlade koji je trockist, koji je siromašan čovek, laburista, trockist. Čekaj, znači, praktično Velika Britanija se fuzionisala sa kim? Pa sa ruskim državnim interesom protiv Evrope. To ja tako vidim. Kako je odnos od svega, na primjer, na Rusija kontrockistite? To je moraše da napušti ruska teritorija, da gubijemo Meksikon ili Golubić, te prikazne Mustafa Golubića, taka natamu, koja je 36-37 godina i uben lap. Trocki, Vasko, dobri prijatelju, Trocki, 1914. 28. juna Trocki je u Sarajevu kad je ubijen Franz Ferdinand. On izveštava kao novinar, znači to su sve oni radili od početka. Ja sam rekao, recimo, da su Rusi počeli sva 3 svetska rata. Prvi svetski rat su počeli tako što su prvi proglasili opštu mobilizaciju. Nije Austrija, Austrija je posljednja proglasila. Prvo Rusija, pa Nemačka, pa Francuska, pa Engleska, pa tek Austrija, Austro-Ugarsko carstvo. Iako i gubio od prestola. Iako bi mi rekli Austrija mora, ma ne. Pa ne li taka beše deka Austrija postavila ultimatum na Srbija, pa Srbija ne go prifake, така натаму, и дека убиството на престолонасledникот Фердинанд е всушност почеток, иницијална каписта на првата. Че велите дека Русија ги прави трите светски. Која е третата? Pa kome je išlo to u korist? Pa Rusiji. Pa nikom... Rusi su izveli onda oktobarsku revoluciju, kompletnu transformaciju društva iz jednog konzervativnog, starog, zaostalog, crkveno-carskog sistema u jednu modernu državu koja je krenula svetsku revoluciju. Za vreme cara, površina Ruskog carstva pre Prvog svetskog rata, pre Oktobarske revolucije je bilo oko 18 miliona kvadratnih kilometara. Nakon izvršene revolucije, Sovjetski savez zaprema 23 miliona kvadratnih kilometara. Oni rastu u toku. Svi gledaju revoluciju rusku, pobili su inteligenciju, uništili su kulturu, isterali su jadnog cara, pobili su porodicu i tako dalje. Međutim, ne, to je bila vojna transformacija, jer je Lenin rekao, kaže šta, radimo svetsku revoluciju. Preko koga? Pa preko radnika. Svuda su radnici eksploatisani, mi ćemo stati na stranu radnika, znači i Amerikanci. Pa ko je gradio Dnjeprostroj? 30.000 američkih dobrovoljaca, to imate u romanu Doktor Živago, Borisa Pasternaka, imate to opisano, da su američki dobrovoljci gradili. Zašto? Šta? Kako? O čemu se radi? Pa zato što je Wall Street direktno finansirao Oktobarsku revoluciju. To je rekao i Trocki, kaže, pa pravi komunisti su na Wall Streetu. A zašto je to tako? Pa zato što je od 1911. do 1913. te 2 godine je prebacivan kapital Romanova u Ameriku za osnivanje federalnih rezervi. 45% kapitala federalnih rezervi Amerike je ruski kapital. A sada, ovo što oni kažu sad, recimo rat u Ukrajini, i sad, šta se dešava u Americi? Pa vojne fabrike, naravno, imaju deonice koje su sve vrednije, rastu na berzi, zašto? Jer se kupuje ratni materijal. Pa vojno-industrijski kompleks je sljedeće strukture. 51,6% vlasnika vojno-industrijskog kompleksa u Americi su Amerikanci ruskog porekla. Znači, na ratu u Ukrajini zarađuju Rusi u Americi, a zarađuju i Rusi u Rusiji jer prodaju naftu u Evropi mnogo skuplje nego što bi inače prodavali da rata nema. Znači, taj rat čini dobro Rusima i Amerikancima. Taj rat u Ukrajini, direkt. Znači, britanski od premijere trockist. Trockist, pa da.
Što bi bile, a negovата сопруга, например, е еврејка, односно Израелка. Pa da. И Pa Britanci su bili protiv Jevreja, oni su bili na strani Palestine. Palestina. Pa da, nekada. Како бе дефинирале филозофијата на тој троцкист кој доаѓа на чело на британската влада? Jedinstvo Zapada i Istoka, to je filozofija svetske revolucije. To je takozvana četvrta internacionala. To je osnova Trotski. Зошто, например, е Британија толку важна за русите? И тие нема таков негативен однос ни кон французи, ниту кон германци, ниту кон американци, гледате Медведев изјавите. Со две нуклеарни бомби ќе ја потопиме Велика Британија и така натаму. Од каде тој анимозитет на русите кон Велика Британија? С кон нив посебна чувствителност покажуваат? Pa to je, nikada oni javno nisu bili u ratu. Znači, nemaju formalno konflikt, ne. Međutim, među agentima je rat strahovit zbog interesa. Interesi su različiti. Oxford, Cambridge, ovije grupi Philby, Milby i така натаму. Pa ne samo to, nego od cara Nikolaja II. Romanova, Aleksandra, koja je bila ruska carica, pa to je unuka kraljice Viktorije, po toj nemačkoj liniji Habsburga. Имаше во она серија Кралицата, кога треба во времето на Борис Јелцин да имат посета на Руската Федерација, кога барат откупување на коските и така натаму, па ДНК се прави, па велат принцот Филип потекнува од некоја лоза и така. Значи, тоа се измешани... Pa ima veze utoliko što oni u stvari ne mogu biti neprijatelji, suviše su to pametne države, to su mudre države, i Engleska i Ruska, i oni nikad ne mogu biti u neprijateljstvu, ali recimo Nemačka država koja je glupa država, oni su u 2 rata bili neprijatelji i sa Engleskom i sa Rusijom i izgubili sve. I sada, evo, Nemačka je zemlja drugoga reda. Zemlja koja je imala najveću nauku, najveću književnost, muziku, Bach, Mozart, da kažem, Beethoven, to su sve Nemci i ništa, oni su potisnuti sad sa svetske pozornice. Гледате сега, ако треба да избереме две клучни држави после Втората светска војна за Америка, едната е Германија, која има стационирано бази, и втората е Јапонија. Значи, две милитаристички држави, филозофии, дух на функционирање и така натаму. Им треба ли трета држава, да речеме на Блискиот Исток, тоа да биде Иран? Например, со Јапонија, со Германија и со Иран, Америка има еден триаголник фино да контролира све во светската геополитика. Iran je, pa sad i Saudi Arabija, koja je bogata zbog velikih rezervi nafte i tako dalje, ona je htela da ide sa Amerikom. Međutim, evo, pre 3 ili 4 dana, šta je rekao Trump? Da saudijski princ treba da ga poljubi u zadnjicu. Je li tako rekao? Pa šta to znači? Znači, Trump tera Saudi Arabiju da se dogovori sa Iranom, sa Rusima. Pa tamo se Pakistan, tamo je Египет, tamo je Saudijska Arabija, неколку мокни, сериозно мокни сунитски држави кои всушност sad Engleska preko Pakistana pomaže Iranu indirektno, pošto Pakistan je engleski творевина. Пакистан, па источен па Бангладеш, нели источен па Индија и така натаму, плюс талибани и сето тоа. I koji izlazi kao pobednik? Gledajte, što me interesuje... Ma ne izlazi kao... Pa oni hoće likvidaciju Izraela, o tome sad... Mislite? Ma da, pa to je suština stvari. Jer, u stvari, ko se bori protiv koga? Pa Amerika i Iran se bore protiv Izraela i protiv jevrejskog lobija u Americi. To su neprijatelji. Kad pogledate šta se zaista dešava. Del toga kažuvate preko to дека индусите во длабоката држава ја победуваат длабоката еврејска нели држава, тоа едно го кажувате. A interesantno da Indija je na strani Izraela. Kaže, evo neka oni dođu, šta je njih 5-6 miliona, dođe u Indiju, pa to se izgubi. To nestane u moru indijskom od 1,5 milijardu ljudi. Znači, oni već misle kada propadne Izrael da će taj deo biti iseljen teritorij. Ганди доаѓа во Индија од Јужноафричката република. Од тамо и Илон Маск. Tako je. Тамо има нели холандско, па има британско, бури и така натаму, па бурски војни кои се некаде почетокот на минатиот век. Па дури Јужноафричката република се спомнуваше нели како еден дел на БРИКС
цялата таа структура, што е значењето на таа држава? Očigledno da je Južna Afrika u stvari takođe ruska. To je, evo zašto, što oni drže, kad su Englezi zatvorili filijale Barclays banke u Južnoj Africi, to je bilo pre 20 godina, možda i ranije, ja sam počeo da razmišljam čija je Južna Afrika. Kasnije sam shvatio kad je Južna Afrika ušla u BRICS. A onda jedan student moj koji je studirao kameru, on je otišao u Južnu Afriku i onda mi je pričao da je išao po tim zatvorenim sesijama gde su u stvari Rusi koji drže, davne, ali to su Rusi pre revolucije, mnogo, beli Rusi koji drže kompletnu trgovinu dijamantima u Južnoj Africi, da to drže Rusi. A ja sam mislio da to drže Holanđani, ne. To je buri i Englezi, kaže, gotovo da nemaju nikakav uticaj u Južnoj. Имаше на серија на Netflix, каде што Антверпен и функционирањето на евреите во оној град затворен што е тамо за дијаманти. A to su dijamanti iz Konga. Из Конга, така. Нели? Кај што полека евреите ја губат превласта и во трговија со дијаманти и во целиот тој бизнис, тој е клучен бизнис, нели? Кога дојдат кризи во светот, вие во земји, во дијаманти, во злато ги инвестирате парите. Pa da, cirkonijum, ovaj industrijski dijamant ne može da bude veliki, on može za alate i tako, ali nema ovu lepotu prirodnog dijamanta, veličinu. Како може да се случи во 2 мандати на Доналд Трамп да се случат страшни геополитички кризи? Во првиот мандат корона кризата, која придонесе за една редистрибуција на отварање на одредени процеси, ајде да ги дефинираме. И сега имате војна во Персискиот залив. Хормушки премин или како ќе го преведиме? Ормуз, to ide od Ahur Mazda, od toga je Ormuz, to je moderna verzija ove stare religije, u stvari ove Zaratustrine, zoroastrijanizma. Тамо се допират Персија и овој, како да го речеме, Блиски Исток, Саудиска Арабија, целата арабиски подконтинент. 20% од трговијата со танкери поминува тамо низ тој теснец. Pa da. 20, ali znaš šta je tu? Ja gledam recimo Ormuz, evo, to je super, odličan primer. Prvo, Iranci zatvore Ormuz, a kaže Trump, to mora da se otvori, inače ću ja da uništim celu civilizaciju. Sve ću da uništim. I onda Iran otvori Ormuz, možda 12 sati, 15 sati, onda Amerika zatvori Ormuz. I sad ja razmišljam, zašto sad Amerika zatvori Ormuz, prvo traži da se otvori, pa onda oni zatvore. Pa zato što Amerika ne vlada sobom, nego Rusija vlada Amerikom. To je... Jer kome to ide u račun? Onima čija cena nafte skače. Тие прават нафтоводи, гасоводи од тамо Казахстан до Касписко море, па прават од Казахстан до Европа, па има траси кои одат илјадници километри и не прават нафтовод и гасовод кој може да го пресечи тој Ормузски теснец, 50-60 километри, да ја вади нафтата тамо во Персија, не знам Индиски океан, или било каде да ја вади. И ние влагаме од криза во криза, гледате, преку 2 тесници или преку 3, ако земе Панамскиот, па Суетскиот, па Ормушкиот, значи тие контролираат све во светот. Све е ту, па да. Кој е газда тамо? Pa u Panami je, misli se da je gazda Amerika, ali tamo je gazda Kina. Oni imaju prolaz kroz Panamski kanal. Glavni prolaz u stvari ima Kina. Ovamo u Suecu, tu još uvek Egipat naplaćuje to Suecije, pošto je to zaista deo njihove teritorije i to su uzeli od Francuza i od Engleza i za vreme Nasera i tada još uvek oni kontrolišu Suec. Međutim, kad bi zatvorili Suec, šta bi bilo? Bili bi okupirani drugi dan.
od Evrope, kao se... što je bilo 56. Se sjećate šta je bilo? Tada je Nasser proglasio nacionalizaciju Sueca i glavni, bila je, u njegovom govoru bila je šifra Ferdinand Lesseps, a to je bio inženjer, ime inženjera koji je napravio Suec, konstruisao Suec i onda je i onda su njihovi došli tamo i blokirali sve i zauzeli egipatska vojska. I tada su Englezi i Francuzi napravili padobranski desant na Suec da ponovo osvoje taj prolaz. Ko je bio predsjednik Amerike? Eisenhower. Šta on uradio? On je kompletnu količinu funti prodao, koju je imala Amerika, prodao na tržištu, oborio funtu za 200 na 100 u roku od 48 sati. I onda Anthony Eden, predsjednik engleske vlade, dao ostavku, povukli su se sa Sueca i tako dalje. Смета дека поразот на Суец всушност значеше почеток на падот на една империја или финалето на еден пат. Сега смета дека ако Америка и Трамп ја изгубат војната во тој Ормушки теснец или премин, дека тоа би бил почетокот на падот на нова империја. И ако последваат вакви кризи кои се случат во мандат на Доналд Трамп, како ќе се манифестираат тие судири на цивилизациите, пошто нели тоа е суштината на промени во светот? Suština je da se gradi globalno društvo. Znači, na osnovu informacionih tehnologija, mobilne telefonije i interneta, mi smo svi, znači svi pojedinačno, kao ljudi, povezani sa svakim drugim čovekom na planeti. U ovom trenutku od 8 milijardi, otprilike koliko ima ljudi u čovečanstvu, koliko živi ljudi na planeti, kaže 6,5 milijardi ima mobilni telefon. Pa znači, svi smo povezani. Teorijski ja mogu sa mobilnog telefona da zovem bilo koga na svetu. Znači, mi smo jedno globalno društvo, informaciono-tehnološki. Ali sad treba ove konzervativne instalacije kao što su države, kao što su političke strukture, parlamenti recimo. Parlamenti su jako spori. Drugo, većina ljudi u parlamentu ne zna, pošto nema stručno obrazovanje, ne zna zašta glasa. To беше непосредна демократија во наводници. Па да, тоа е бесмислено. И во Стара Грција, и во Стар Рим, нели? И ако ние сме 6 милиарди вмрежени со мобилни телефони, тоа е непосредна демократија. Не ви требаат политички партии, не ви требаат парламенти, не ви требаат... O svemu može da se radi referendum. O svakom pitanju u toku dana traje 5 sekundi. Samo da li ste za to, jesam, nisam. Svih 6 miliona, recimo, ljudi u Srbiji. Profesore, koji glедаме те филми, не знам, Джеймс Бонд, koji гледаме некои такви научно-фантастични... Фантомас je bio pre James Bond, prvo francuski Фантомас. И тамо всушност светот се движи помеѓу две крајности. Едната крајност на еден неконтролиран хаос и втората крајност е на некаков воено, технолошки, комунистички капитализам. Тип на Кина и така натаму. Što će prevladava svetot? Ja mislim da je tehnološki komunizam koji će biti najzad prihvatljiv za celo čovečanstvo. Jer evo šta je, ako mi recimo osvojimo, evo šta je Tesla hteo da da svetu, reciklažu velikih količina elektriciteta iz ionosfere kroz zemlju. Znači ne treba distribucija žična, ja samo antenu u zemlju trošim bilo gde struju, nema problema nikakvih i to je neiscrpna i besplatna. Ništa se ne... Znači, ako imamo energiju, tu etarsku energiju, teslijanskog tipa, ako zatim imamo mogućnost da sintetišemo materiju direktno iz svetlosti, znači elektron, proton, neutron i svetlosti da sintetišemo, a što je moguće, elektron već možemo, samo proton i onda imamo neutron. I tog trenutka nama ne trebaju rudnici, jer možemo bilo koji element Mendeljevog sistema, ako treba zlato, ako treba uran, ako treba kiseonik, sve direktno iz svetlosnog spektra koji je beskonačan, sve zvezde emituju svetlost. I jeftin, I sve je besplatno. Što je besplatan, бидејќи je beskonečan. I drugo, ne rade to ljudi, nego rade roboti i veštačka inteligencija koja se besplatno, znači ništa ja nemam s tim. Robot se uključi na etarski generator, napoji se strujom i on proizvodi materiju koja treba i kompletno ljudski rad za egzistenciju može biti zamenjen.
To je jedan tehnološki komunizam koji je ostvariv, samo treba nauka da napreduje, fundamentalne nauke, još korak, dva, i to je onda ostvarivo. I u to treba ulagati, u stvari, resurse, ljudsko vreme, energiju i pamet. U to da se ta nauka u stvari omogući. Ima od ove prostori, da rečime, dva genijalci. Едниот е Никола Тесла и народот и во Србија и во Македонија многу повеќе и знае и го прифаќа Никола Тесла. И вториот е кој е многу попрактичен од него. Кој е многу попрактичен тој е Михајло Пупин, кој ги мајка Михајла Пупина Олимпијада, Македонка, и звала се као мајка Александра Македонска, да. И вела дека во еден временски период, доека не е формирана МПО, дека Михајло Пупин ги финансира сите овие македонски патриотски организации на територијата на Северна Америка, дека финансира кампањата на Вудро Вилсон, дека е главен советник на Вудро Вилсон за решавање како американците го дефинират источното прашање, тоа е македонското прашање, и тој прв пред Коминтерната и пред масоните всушност вели дека решавањето на источното прашање во една формирање на обединета Македонија. Па да. Се отворат овие архиви на масони, на Вилсон, Вудро, на не знам на Михајло Пупин и така натаму. Што ќе научиме во тие архиви? Pa ja mislim u naše moderno vreme da države uopšte gube smisao, one su spore. Ja telefonom završim stvar u Americi, koja država može da prati tu brzinu? Ne postoji nikakva organizacija, kontrola, službe pojedine da, ali država kao organizacija jako spora i potpuno, da kažem... Како служби дека функционираат? Гледате, службите сакат да ги контролираат процесите. Со овие мобилни телефони, со ново време, со интернет, со светлина која се претвара во злато, тие ја губат контролата на процесите. Sad, ko odlučuje? Да, тоа е она што... Ko donosi odluke, šta da se... Која носи одлуката? Некој мора да има клjuč во легоме во едно... Može, ali svaka akcija ima reakciju. Ako on pogrešno odluči, reakcija je takva da uništi njega. Jer u stvari vladaju kosmološki zakoni, ne ljudi. Ja mogu da pogrešim, zakon ne može da pogreši, zakon prirode ne greši nikada, ali čovek može. Tako da ljudi, da kažemo u pojedinim sektorima, oni donose odluke, međutim te odluke mogu biti destruktivne po njih same. I u tom smislu je jako bitno da postoji kontrola. Jer kontrola onemogućava, da kažem, potpuno pogrešne odluke. Кога е короната како нус појава, нели, почна да се тркала приказната дека најден лек за ракот, па снима, па не знам. Во сите такви големи кризи излегуват одреден тип на такви приказни. И кога ние ќе видиме дека во некои американски филми мобилен телефон се користи пред да биде во масовна употреба, дека всушност тие големи системи веќе ги имаат откриено многу работи, меѓутоа не ги комерцијализираат бидејќи сакаат да ги експлодират финансиските придобивки. Што све е откриено според вас, а ние не знаеме? А Тесла предпоставувал? Или се залагал? Вие сте еден од најдобрите, ако не најдобар познавач на тоа учење на Никола Тесла. Ma znate, ja sad mnogo sam razmišljao o svemu tome i dugo sam proučavao i znate kako, nije svuda otkriveno u velikim zemljama sve što su oni kao nauku, kako bih rekao, spoznali. Tako da, na primjer, Rusi imaju letilice bez krila, imaju ove leteće tanjire. To je ono što je njima, pošto je Tesla 1936. na 37. bio u fabrikama Škoda u Čehoslovačkoj. I tu je radio sa nemačkim inženjerima i Mario Moršić, to je okultna tehnologija Trećeg rajha, i on je tu napravio, dva projekta je radio. Jedan projekt je leteći tanjir, u stvari to je njegov crtež iz 1911. To je Teslina tehnologija antigravitacionih letilica, intersekcija, elektromagnetike i gravitacije. I on je to, tih levitacija, on je to tu uradio. Hermann Oberth, koji je bio učitelj von Brauna, on je to odneo u Rusiju. A von Braun je sa kompletnom raketnom tehnikom otišao u Ameriku. Tako da Rusi u stvari imaju tu Teslinu tehnologiju i to se nalazi nije Bajonkur, nego Bakionur, tako nekako, kako im se zove ona njihova
njihova u Kazahstanu, odakle, kosmodrom, odakle lansiraju Bajkonur. Bajkonur. Tu odatle oni lansiraju, vraćaju rakete, tu, znate ko je to pričao, ovo iz, kako bi rekao, ja citiram, ovoga Lazanskog. Lazanski koji je bio vojni poznavalac jako dobro naoružanja svetskog i ulazio u mnoge baze, on je pričao da je on u Rusiji, u Kazahstanu otišao u institut koji se bavi isključivo Teslinim tehnologijama, bavi se geofizičkim oružjem, znači mogu da proizvedu bilo gde zemljotres do 8 stepeni, 9, zavisi da li je Merkalijeva skala, ona ide do 12, a Richter ide do 9 stepeni, pa ko šta voli. Rusi imaju to naoružanje, Amerikanci imaju HARP, to je klimatsko oružje, to što je Tesla pronašao još u Colorado Springsu 1899. kad je u zatvorenoj laboratoriji odjednom počela da pada kiša i krenulo je munje da skaču i on je shvatio da je izazvao kondenzaciju vlage, znači moguće preko elektromagnetskih polja uticati na klimu. Onda Kanada je dobila, to je posle konferencije na Jalti, oni su podelili ta Teslina tajna oružja između 4 vlade, engleske, kanadske, ruske i američke. Kanada je dobila mogućnost da pravi grad. Mogu da naprave 2 meseca, to je negde 60. godina, su oni testirali tu tehnologiju upravljanja grada na američko-kanadskoj granici. 2 meseca, tačno u 2 popodne je počinio da pada grad veličine oraha. I to su svi bele, kaže, šta je ovo, o čemu se radi? Oni su testirali to oružje, ali imaju mogućnost da naprave grad veličine, ako treba, pola tone. To su testirali u Bangladešu. Tamo je padao grad veličine 2 tone. Bangladeš. Imaš jedan vremenski period kога тука на Балкано доаѓа многу сериозни невременјени или кај што гине луѓе така таму. Па тука Обреновац, кај што облаци. Обреновац е па тоа е така. Се враќаат нели како вела чудно одеднаш почнуваат сето тоа да. Ма Васко стои облак 10 дана пада киша непрестано, облак се не помера. Па где е ветар? Има тоа е значи неки циклон, антициклон тако. Па не може, мислим 10 дана. Ајде дан, ајде 2, 10 дана то нема теорија. И стално долази влага. Pa kako, to je ceo sistem uspostavljen na prilično velikoj površini i kaže, dolazi vlaga uglavnom sa Karpata. Tu je bio i pada 10 dana je potopio ceo Obrenovac, mislim. I dobro, еве сега после 6 години колку доаѓа од 2020-2026 година, како измислена короната? Pa to je editovanje, to je rekao ovaj Montagnier, francuski Nobelovac, genetičar, koji je tačno rekao koje delove virusa su oni, pošto oni seckaju virus, pa onda ga iskombinuju, nekad uspe, nekad ne uspe, uspeli su da iskombinuju jedan, da kažem, virus koji je bio u stanju da u RNK direktno, to je ono što ide kao informacija između DNK i ribozoma, to je jedna mala organela u citoplazmi ćelije koja proizvodi proteine. Sad, ona to proizvodi na osnovu te RNK informacije. A ovaj virus je bio u stanju da u RNK direktno ubaci informaciju za proizvodnju samog sebe u ribozome. I tako da DNK pošalje jednu informaciju, ali stigne druga i on dalje proizvodi viruse. Sad, šta su onda ubacili još plus, zato su te bočice koje su sadržavale, da kažem, tu tečnost koja niko nije smeo da ih otvori, niko, na celom svetu, to je apsolutno bilo zabranjeno. A zašto? Jer bi onda otkrili da u stvari se radi o genetskom eksperimentu. Nije to... To je babuha, nije nikakva bio vakcina. Na šta je vakcina? Uzmem virus pa ga malo skuvam i ubacim u organizam i onda priroda proizvede antitela, sam organizam. Ovo nije bilo to, ovo je bilo kompletno veštački. Ги следате ли овие избори, не знам, Унгарија, Словенија, Романија, 2 влади паѓаат, Македонија 2021 година? Sjećam se, znaš da je HARP? Sad sam se setio, pre nego što je Makedonija pristala da uđe u NATO, padale su kišne bombe u Skoplju.
Imaš jedan period... Jedan period vrlo čudan je bio, ne kaže padne ovolik, a to nije kiša, nego padne ko da neko prosipa 100 kila vode. Black Cube, izraelska firma, Aha. formirana od penzionirani generali ili poranešni oficiri na Mossad, se spomnуват во избори во Словенија, избори во Романија, 2 романски води, така натаму и така натаму. Функционират ли израелците на тој тип на фирми или како го викаат мини Mossad, таен Mossad и така натаму, приватен Mossad, еве има таква некоја формулација СДСМ, кој учествува во демаскирање, компрометирање, промена на одредени политички гарнитури и за кого работат, според вас? Pa, koliko vidim, sad moje pitanje, za koga je u stvari radio Epstein? Evo. Zašto je on celu zapadnu elitu, naročito američku, toliko kompromitovao? Za koga on to radi? Pa ne radi za njih onda, radi protiv njih. Za kogo? Za Ruse, za koga? KGB, FSB. Pa kome ide u račun, samo vidiš to. Pa nije, ništa ne znajeme što se slučilo во Rusija. Vidite, Rusija je jedno, uslovno rečeno, hermetički zatvoreno opštestvo. Jest. Kada što ги прати овие главни тајкуни Абрамович и така натаму, роднина му жени. Da. Ali vidite, tamo nema njih kod Epsteina. Така е. Nema. Nijedan od njih. Nema, nije. Je li moguće da nijedan... Kupile Chelsea, kupile tamo, ne znam, Monaco, kupile ova, kupile ona, fudbalski klubovi, košarski klubovi. Se povлекува, остават капитал. И никој ништо. I ništa. Некој ќе се лизне од прозор тамо. A ovamo svi, čak Leonardo DiCaprio, nema ko nije bio od ovih, i od glumaca također, ne samo od političara, a glumci da prave atmosferu, znaš. Pa dobro, izlaga Melanija Trump ili Knafs, kako je narekao to. Melanija je držala jedan govor da ona nema ništa, sada skoro ništa nema sve. To je meni vrlo bilo čudno. Nije to njena pamet, nego je ona dobila da to pročita, ali šta je posljedica... I napišele da pročita. Da, ali šta je posljedica tog govora? Odbijanje od Jevreja. A to je, znači Epstein, je li on to, to je on radio za Mossad, da mene iskompromituje, ništa. To je uvod u to da Amerika napusti rat sa Iranom. Dobro, mislite дека je ova kraj na Jevreите, vojni vo svetот se praveni. Znači, vojni vo svetот. I кој седните, нели, кој ги прават овие анализи, посебно тука, не знам, ке вас, овие аналитичари, така натаму, има неколку омилени теми. Едната е Хазарите. Da. Milorad Pavić, neli... Čekaj, to je izmišljeno, pa gde su Hazari? Da, pa едната тема е, второто е еврејско лоби, третата тема е, не знам, длабока држава, од прилика. I to se, vije se jedna od tija temi smeta nekak iščezni. To je sve početak u stvari borbe protiv tog jevrejskog uticaja koji jeste veliki. Jer su oni jedna vrlo primitivna zajednica koja se drži jako čvrsto. Recimo, po čemu se to vidi? Franz Kafka ima pismo ocu. To kad čovjek pročita, on vidi kako slobodni jevrejski intelektualac ima veliki problem u porodici sa rabinima, jer oni uništavaju njegovu individualnost. Ne može sam da odlučuje o sebi. Evo, Franz Kafka, pismo ocu, pa neka pročitaju razgovori sa Mojsijem Sigmunda Freuda, pa će da vide zašto je Freud imao probleme sa jevrejskom zajednicom i sa rabinima, da nisu hteli njegovu sestru, kad je Freud emigrirao zbog nacizma, emigrirao kad je bio Anschluss, kada je Hitler ušao u Austriju, Freud je onda emigrirao u Englesku. Njegova sestra je bila u nemačkom logoru i Freud je molio cioniste koji su imali te veze, nudio i novac i sve, da njegovu sestru izvuku iz logora. Nisu hteli. Nisu hteli. Jer je on kritikovao Mojsija. Ne može. Golem Izrael. To je флоскула која деновиве или изминативе недели се врти во светот, дека финалето на ова војна во Персијски залив ќе биде формирање на голем Израел. Што е голем Израел? Голем Израел, to treba da obuhvati i Siriju, pa valjda i do Etiopije, jer Etiopija ima one jevreje. Велики дел од евреите, од новокомпинираните евреи su od Etiopije. Ali to će biti ko kad je ovdje počeo srpski svet. Ja sam za golema Srbija rekao, od Srbije neće bude ništa. Tako mislim da je Izrael, golem Izrael, i sad će da ide vrlo lako, može da se desi atomska bomba na Izrael. Postoji knjiga, pa ima knjiga Biblijski kod, koja je ovdje prevedena na srpski 1997. ali je ranije objavljena u Izraelu. To su dva
matematičara, agenti Mosada, koji su uradili numerološki izvod Biblije, znači po brojevima svako slovo ima svoj broj, po kabali, i onda su uveli jedan algoritam i preko tog algoritma oni su izveli, da kažem, prorokovali su neke događaje. Prorokovali su, i to se i desilo, ubistvo Icaka Rabina, ovoga jevrejskog premijera koji je hteo da napravi neki mir sa Arapima i tako dalje. To je jedna stvar. A druga stvar, strana 43, znači ovo, biblijski kod, ukucati PDF na internetu, strana 43 piše: Benjamin Netanjahu će uništiti Izrael, ko će atomskim holokaustom, ko će dati atomsku bombu? Pakistan. To piše sve. Pakistan. Preko čija teritorija ove kineske rakete navodno stignuva vo Iran. Znate, profesore, ko razgovaram tuka sa vas Srbite, vi postojno se povikujete na to neko staro srpsko-jevrejsko prijateljstvo. Pa da. I to, kog je malce ke zagrebite po površiната, малку прошетате по интернет на YouTube и така натаму, ќе видите дека постои нешто многу поважно на Балканот од српско-еврејско или бугарско-еврејско пријателство, тоа е албанско-еврејско пријателство. Еди Рама се појавува во Кнесето, се појавува на политичката сцена. У Америци, поред јеврејског лобија, најјачи албански лоби. Одма иза. Дури велат дека Албанија е единствена држава по текот на Втората светска војна. Има некои документи, има некои документарци, дека бројот на евреите не се намалил, туку се зголемил. И дека еврејското лоби тоа не го имат заборавено на Албанија, без разлика дали е Зогу, дали е овој Енвер Ходжа, без разлика дали е после паѓањето на комунизмот, дека тоа е една врска која е традиционално, која функционира. Pa ja mislim da to funkcionira zbog toga što je, kako bih rekao, Albanija prvo bila u Varšavskom ugovoru, drugo, postoji Albanska pravoslavna crkva koja je pod Moskovskom patrijaršijom i komunisti albanski su normalno bili za Staljina. Така велат, кога ќе врни... Значи, постои дубока руска веза измеѓу јевреја, то ću da kažem, između Jevreja i Albanaca, i po njihovim vezama oni su sad u Americi dobili, da kažem, to svoje istaknuto mesto i u povratku su sredili i kosovsku državu. Pa Aljbin Kurti je ruski čovek komunista. To svi znaju. Така, кога кажувате, Албин Курти руски човек. Pa da. Vučić Mi-6. Ne znam, nema srpskih ljudi ovdje, niko u celoj ovoj nomenklaturi vlasti srpskoj nema jedan čovek koji zaista zastupa srpski interese, pa to bi se znalo. Вие убија династијата Обреновиќ. Нема то, па да. Ви ги донесоа Караđorđević и србите кои би бирале помеѓу Караđorđević и Обреновиќ, секој се за многу повеќе се наклоните кон Обреновиќ. Не, цела српска историја од prvog ustanka, pa Karađorđe. Karađorđe je bio austrijski agent, on je školovan, ne mislim u lošem smislu, nego on je u Pečuju, on je završio obaveštajnu školu, zatim je bio frajkor, a to je katolička omladina. Sve govorimo o Karađorđe. Vuk Karadžić, je li se oženio u katoličkoj crkvi Austrijankom? Jeste, pa mislim, čekajte, gde, znači to je sve bila austrijska linija Obrenovića, da skratim priču. Rusi su rekli, to ne može. I celu dinastiju likvidaciju. I doveli su onda Karađorđa ovoga, koji je Karađorđeviće ovoga Petra I, koji u stvari bio marioneta, a glavni čovjek je bio ko? Pa Nikola Pašić, koji je dobijao od Rusa, on je bio ruski agent, kao i cela radikalska stranka je bila za Ruse, u carsku Rusiju onda, to se posle toga produžilo, jer sadašnja radikalska stranka je američka, ali rusko odelenje, pa ovi radikali stalno hvale Ruse, Šešelj recimo, tako da, ali to je drugačije, a onda ne, ona je bila direktno ruska i u stvari Nikola Pašić je dobijao mesečnu apanažu i od carske Rusije i od Lenjina sve do kraja, do 926. godine, kada je kralj Aleksandar rekao, pa ti dobijaš, ti ne radiš za srpski interes, kaže, jugoslovenski ti radiš, kaže, za interes strane sile i prekrižio ga. Сега бугарите, ако ве слушат, Каракачанов или некој сличен на Каракачанов, ќе речи,
сестра му на Никола Пашич. Pa da, bila u Sofiji. Во Софија, во Бугарија, дека Пашич има бугарско потекло, дека еден голем дел на елитата. Например, Sve u redu. овие што се Протич, сега што е, нели, Стојан Протич, па Милан. Ova ima, da, St. Protić, ovaj Милан, sada. кој беше, нели, градоначелник на Белград, пишува дека македонската нација е вештачка нација, измислена, па српската православна црква треба да ги бара своите имоти, дека не треба да се... Pa da. Протичи имат нешто заедничко со бугарите, имат некоја допирна точка, каде да ги дефинираме? To moguće, ali to ne znam. Pa znaš kako, imate Aleksandar Stambolijski, jadan koji se izjasnio za dogovor sa Srbima, pa su ga, odsekli su mu ruku, Bugari, jel tako? Ruku kojom je potpisao taj dogovor za saradnju i tako da, i ubili su ga na kraju. Tako da tu nešto nije išlo. A nije išlo zašto? Zato što su Bugari vrlo verni ruskim interesima, a Srbi nisu. To je Порто Рико. Јас секогаш Бугарија ја доживам како односот на Порто Рико кон Америка, така и односот на Бугарија кон СССР. Добро, браво. Па не знам, сакаше да биде, нели, Тодор Живко сакаше да биде 16 или 17-та Советска република, во оној момент кога Тито е доминантен и кога притиска да го реши македонското Samo, прашање. ja mislim da će sad ići ideja ove Balkanske unije i tu će i Bugari da se uključe, i bez obzira što su u NATO paktu, i bez ovih Makedonija, jednim delom saradnja, a bit će Bosna, bit će Srbija, bit će naravno jedan deo Добро, професор. Crne Gore, da. Како успеавте таа јужнословенска идеја вие како Срби да ја уништите? Па сега после 20 години се појавува Вук Драшковиќ, вели тоа беше најголема српска држава, тоа беше најдобра. Pa to je... Една цивилизацијска идеја држава на јужните Словенија, значи веројатно плюс Бугарија, преговори Тито Ѓорги Димитров, кој потекнува од илирско движење во Хрватска, да речем, кај што словенците, Милан Кучан и другите се уште жалат за таа некоја Југославија која сметат за некоја цивилизацијска придобивка. Па Како успеавте да ја уништите? Pa, znate kako, Srbi u stvari vode pogrešnu državnu politiku jer je vode emotivno i sa nekim idealom da su oni u stvari normalno ti prvi na Balkanu. Međutim, to jednostavno nije tako, jer Srbi ne poznaju svoju istoriju. Kad bi Srbi upoznali do kraja svoju istoriju, videli bi da su u stvari ne Turci, nego Rusi srušili mogućnost, da kažem, vrlo rano, 1807. to da Srbi dobiju kneževinu od sultana. Znate šta je bilo 1807. Hatišerif urađen, Petar Ičko u Istanbulu, nosi Hatišerif natrag u Beograd, ustanak je stao i sad treba u stvari da Srbi dobiju kneževinu u okviru, vazalnu kneževinu u okviru Turske imperije. Dolaze ruski agenti i organizuju s novcem, organizuju pokolj totalno u Šapcu Turaka. I naravno pokvare ceo dogovor, a Petar Ičko koji dolazi iz Istanbula donosi Hatišerif, sad u ono vreme nije bilo mobilnih telefona, nije se ništa znalo, znači on je došao i na toj večeri sa Rusima, dok se on objašnjavao i tako dalje, on bude otrovan i umre. I onda nastave Turci rat protiv Srba i bude kompletno uništenje prvog... I Karađorđe pobegne. Исто како што вела дека кога доаѓа до точка на договор помеѓу Израел и Саудиска Арабија во еден или два наврати, се случува и Хамас, се случува и Хезболах, се случува и Хутите, се случуваат правење на конфликти, бидејќи очигледно на овие тие се прокси групи на Иран не им одговара некој договор. То врло слично, да. Некој договор помеѓу Саудиска Арабија, главната или една од главните сунитски држави на Блискиот Исток. Moje mišljenje sad kakva je situacija, da su Rusi i Amerikanci, pošto oni imaju dogovor o Srbiji sigurno, ne samo o Srbiji, nego o celom Balkanu, o Evropi, o svemu, oni se o svemu dogovaraju, moje mišljenje je da će oni da sruše Vučića, jer on predstavlja sada za drugu fazu, a druga faza je stvaranje Balkanske unije, znači slabljenje svih ovih država na Balkanu i njihovih ingerencija, a porast trgovine, labavljenje granica i tako dalje, da se napravi jedan... Znači, proširen Open Balkan? Open Balkan, to je početak toga. E sad, profesore, izvinjam se, ko nije pristao na Open Balkan? Kosovo.
A pošto Aljbin Kurti, Rusi nisu pristali na Open Balkan, Amerikanci su, to je američka ideja. Onda, pošto nije to išlo do kraja, onda su se sad dogovorili, ali ko će biti žrtva? Žrtva će biti, da kažem, ono što Srbi zamišljaju da je srpska država, a to je ono jaka vojno država koja u stvari je stub Balkanske federacije, to neće moći. Сега има една теза, која многу луѓе во Брисел ја кажуваат, да Црна Гора може да стане членка на Европска унија. Па да. На никого нешто посебно ни Нема смета, толико ни многу користи, ни- никакви Па да. бенефити, никакви Тако е. штети. Но ако Албанија стане членка на Европска унија, без Србија и без Македонија, се нарушува рамнотежата на Балканскиот полуостров. Pa Дека таа рамнотежа ние видовме како е кога е нарушена со Бугарија. Бугарија става да биде членка нели на Европска унија, на НАТО, за да се намали руското влијание, тамото руско влијание е ДНК. Да. То не може да се намали, тоа е составен дел на бугарското, Да, општество, на бугарското сигурно. политичко и секакво друго државно милје, и дека Албанија ќе има вето не од Грција, како што имаше пред 2 години, не од 9, ако треба од сите европски држави, бидејќи не може да бидејќи како што Чешка, Словачка и Унгарија чекаа Полска со сите нивни конфликти во однос на Русија и Германија, така ќе мора да се чека Србија да се модернизира, да се Pa mora, sad, pošto Srbija ne može tako brzo da se modernizira i jake su ove retrogradne nacionalne snage koje sve vuku u stvari unazad. Jer istorija je kriva prema Srbiji, treba istorijska pravda, pa ne može se prošlost vratiti, prošlost ne postoji. Mislim, postoji samo sadašnji. Izvinjam se, znaš šta će da se desi? Pa desit će se sledeće, da će da sklone Vučića, da pobede studenti nekakvim potpuno bledim likovima, znači bit će uveden kontrolisani haos, u kontrolisanom haosu doći će do fraktalizacije Srbije, jer će onda lokalne vođe u Sandžaku, u Vojvodini i tako dalje, zato su Rusi napravili u Vojvodini, evo koliko sutra se formira šta? Pa formira se konzulat ruski u Novom Sadu. Значи русите ви го градеа наративот. Pa da, дека Војводина ќе е следна што ќе се отцепи. Pa da. Дека Косово од кога излезе Pa neće tu ništa Војводина, da se stvarno ocepi, nego samo će da se rasturi. па Санџак, тоа се тие приказни нели со кои се плашеше Neće на biti centralne vlasti u Srbiji, bit će to прв кој отвора regionalno. почесок Pa da. конзулат тама е Русија. Pa zato, a Amerikanci kažu Open Balkan u Tirani, ali Kosovo neće. Pazi, Kosovo neće Open Balkan, a Tirana А hoće. Опен Балкан е направен за решавање на косовско прашање и Jeste, за ali решавање Ru- на односи помеѓу Србија. Ali je to američki recept, a Rusi kažu nećemo mi američki, mi hoćemo ruski recept i zato Aljbin Kurti koji ruski čovjek neće da dođe na Open Balkan. Sad ovo pristaje Amerika. Amerika je pristala na Balkansku federaciju, ali bez Srbije, odnosno sa Srbijom koja je fraktalizovana, regionalizovana. U Nišu, Vasko, pa ima u Nišu ovaj Milić, on je kao opozicija. Kako se zove njegov pokret? Za decentralizaciju Srbije. Докторот. Pa da. Doktorot Milić. Doktor, znači ide regionalizaciju. Kardiohirurg. Kardiohirurg, jeste, kaže, za decentralizaciju. Pa mislim, kakva je država gde svako ima svoju vlast drugačiju. Постојано ние во Скопје си го поставуваме прашањето кој идеолог на ово што се случува сега во Србија, кој идеолог кој има влијание, кој има влијание на Вучич. Знаете, и секогаш Белград се плашеше од два града, Скопје и Будимпешта. Преку Будимпешта се рушеше Милошевиќ, па не знам, шарена револуција и така натаму. А во мандат на Зоран Заев, кога е променета власта на Никола Груевски во Скопје, се плашеше Вучич, нели, па тој имаше емисија на српска телевизија, па прелевање на шарена револуција од Македонија во Србија и така натаму. Тоа се двата, нели, наративи. И многу не велеа Миломир Марич, па не знам, Драган Државни удар Вучичевиќ, па не знам ова и така натаму. А мене се ми се чини дека вие сте управо дека Љубиша Ристич е главниот идеолог на Александар Вучич. Му гледав едно интервју, се извинуваме на 20 секунди. A to su sve engleski ljudi, Ljubiša Ristić je engleski čovjek. Pazite, ceo jul je engleska instalacija i Mira Marković i ovaj Željko Mitrović je bio, sad nije više, on je sad prišao Rusima, ali to je sve bila engleska instalacija. Od početka, ceo jul, vojna engleska instalacija. Љубиша Ристич му гледаме на интервју кај Миломир Марич, тоа е некаде пред месец и нешто, кај што кажува 3-4 клучни тези дека Јапонија и Јужна Кореја ќе се оштетени
од војната во Иран, поради нафтата што се носи од Персискиот залив. Да. Ама Индија и Кина нема толку да се. Веќе тие на време виделе, овие се глупи не гледат, ама овие на време виделе, па се направиле резерви на нафта. Да. Па прави предикција што ќе се случи во Америка. Значи, многу интересно. Или ќе има импичмент на Трамп, или ќе има нов атентат на Трамп. Ако на то уво спие Вучич, тогаш не ви се пише многу добро. Ne, pa, znate, ja ću vam reći tačno kako će Vučić da padne. Vučića lažu u ovom trenutku, jer pazite, na kraju, oni što su vas doveli na vlast, oni počnu da vas pogrešno instruišu da biste vi se srušili i sve da izgleda prirodno. Šta su rekli Vučiću? Raspiši izbore i ti ćeš biti premijer. A engleski ambasador Ferguson rekao da će dati 5 milijardi funti za infrastrukturu kad Vučić bude premijer. Sve rečeno, ovo ja sve citiram. Sad šta? Šta će da se zapravo desi? Kad on raspiše izbore, onda će da krene kampanja. U toku kampanje, kad on to više ne može da spreči, ide afera. I Vučić... Pa vi imate afera. Pa, 5 tona marihuana. Posle ta afera odjednaš Samo treba da se onda to, kako bih rekao, digne na neki viši nivo medija. Во едно село покрај Лесковац. После таа афера Ивица Дачич нагло му се влошува здравствената состојба, завршува на респиратор, па имате извештај од клинички. Еве го готов е Ивица Дачич, мислам, политички. Pa i kamioni u Americi, sad to FBI istražuje kamione, a šef FBI je Indus. I to je čudno. Mislim, po mome mišljenju, njega će da sluša afere u toku kampanje, ne pre. Jer pre on mora sve sam da krene, znači da ne može više da se brani. Kad dođe kampanja, onda svi idu u medije i to je kraj priče. Imate dve državi, Унгарија и Србија. Yes. Во Унгарија постои една афера со педофилија. Da. Кога судски органи и така натаму релевантни државни органи се обидот да ја стават под тепих аферата. Министерка за правда е сопругата на овој Петар Маџар, па тој ја снима, па врз база на тој доказ се појавува на одредени подкасти и тргнува неговата кампања, аура, нема достап до медиуми, посетува 600 места, градови, градчиња во Унгарија. И завршува со смена норма. Ви имате ова афера, не е афера, значи трагедија која ви се случува во Нови Сад, па студенти, па и така. Но ако тамо има лидер околу кој се гради наратив, а нема движење, па могу градат движењето кој наратив, овде ви имате движење, нема лидер. Pa to jeste cilj. Kad ode Vučić, da više niko u Srbiji nema ideju ujedinjenja, da nema centralne ličnosti. I onda dolazi kontrolisani haos, znači s polja od službi kontrolisani haos, gde lokalni lideri počinju da razjedinjuju Srbiju. To se fraktalizacija, to je sledeće, znači teritorijalno rasparčavanje Srbije. Zato je ruski konzulat sutra će biti osnovan u Novom Sadu, znači Vojvodina ide u Evropu. Pre svega, vlada Vojvodine već godinama ima kancelariju u Briselu koja je direktno samo za Vojvodinu, znači ne ide preko srpske vlade. To je već sve gotovo, to je samo u pitanju da se objavi. Уште две прашања. Ке го вратат ли Никола Груевски во Скопје? Znaš šta, zavisi da li ima dovoljno novca da plati ove nove sada, novu vlast u Mađarskoj, ali mislim da nema. Znaš šta, da bi se učvrstili, oni moraju da rade po zakonu, bar u početku. Tako da vrlo verovatno će da ga vrate. Pa ne vidim koga štiti, njega je štitio Orban, ovaj ga neće štititi. Од каде бугарите на таква суровост во политичките пресметки, сировост да ја дефинирам. Да. Стамбулиски, па не знам. Бугарите секојаш преку конфликт, едно драматично, дури многу по-конфликтно општество од српското општество. Ако бугарите нема со кога да се карат надвор, се карат натре сами со себе. И второ, како Романија и Молдова многу подобро се справија, се спротиставија, се мобилизира против Полска, например, против руското
влияние во споредба со на Унгарија, Бугарија, Србија, Македонија? Da, tu ima istorija, jer Georgi Dimitrov je hteo da Bugarsku uvede u Balkansku federaciju i tada je Tito Enveru Hodži dao orden narodnog heroja i mi smo bili dobri s Albanijom. Čak sam čitao stenogram sa sastanka Centralnog komiteta komuniste Jugoslavije gde je prva tačka bila gutanje Albanije. Baš tako su rekli, gutanje, znači da se Albanija Da tu se progulta. da se to proguta i tu je trebalo da ide i Bugarska. Međutim, onda je Stalin zaustavio Bugarsku, jer Bugarska je jako dobra s Rusima, a Kominterna je tražila da se Jugoslavija uništi, da ne postoji Jugoslavija. Još 1919. godine, pa onda u kongresu u Drezdenu komunističkih partija, da je Jugoslavija tamnica naroda, da je tu srpski narod hegemon, da je to u stvari veštačka tvorevina, nova Austro-Ugarska, da to mora da se raspadne i na kraju je Kominterna to i uradila, svedoci smo toga. Kominterni, pa ovde ruska politika vlada, Amerikanci dođu i odu, to ništa Amerikanci tu. Сме имале колку 7-8 разговори Pa da. и никој за Мосад не сум ме прашал. Pa dobro, ne, Mossad spasava svoje ljude. Jako mnogo ima investicija. U Beogradu mnogo zgrada su kupili Mossad. Mossad, Jevreji, ali zapravo iza svakog jevrejskog milijardera stoji služba Mossad. Nisu oni sami. To je jedna struktura, bogati Jevreji i služba. I oni su, recimo, bivšu američku ambasadu kneza Miloša, pa onda na kraju imaju ogromne zgrade, hotel, tu je Black Rock ima u tim zgradama koje pripadaju jevrejskom kapitalu, tu ima office, ogrom, ovi Black Rock, Vanguard i tako dalje, oni ulažu kapital ovde, evo zašto? Što kad se Srbija bude fraktalizovala, ona će biti podeljena na 5 zona. Sad jedna zona će biti Beograd, koji će biti slobodna zona za kockarnice, za pranje novca, za, da kažem, agente, politiku. To će biti raj jedan kao što je Makao. Ista kao Makao u Kini, gde su najveće kockarnice, gde rade sve službe i to je zona gde se u stvari vodi, da kažem, taj obaveštajni i svaki drugi život i finansijski. I to će biti Beograd. A ovo drugo će... Ке преживее ли Мосад? Jel će preživjeti Mosad? Ako ne preživi izraelska država? Kako da ne, pa preživio i Gestapo, pa će i Mosad. Pa svi prežive, te službe prežive, narodi propadnu, od službe prežive. I zadnje pitanje. Ova pruga koja je trebala ići, koja je trebaše da odi od Budimpešta dole do Atina, kada što tije 150 km koji pominut niz Makedonija trebаше да бидат финансирани со британски кредит, значи да имат британците контрола на таа пруга. Да, па да. Еви Никола Груевски паѓа не поради близина со Русија, туку поради близина со Кина, кинески автопат доле кон Охрид и така натаму. Орбан можеби не паѓа толку поради Путин колку што паѓа поради близина со Кина. Кина ја нема. Но очигледно дека и војната во Иран во Персискиот залив е всушност подготовка на некаков konflikt ili nekakva presmetka sa Kina? Pa ova evropska, to će da ide preko Bugarske i Rumunije, a ova kineska verovatno mora ići preko nas ovde, jer to je ipak najbliže. Onda oni su u stvari uzeli jedan deo luke u Solunu. Ima Solun, ima Pireja. Ima Pireja, tako da njima treba pruga zaista. Sad, Srbija u stvari je strateški ulaz Kine u Evropu. To je očigledno. Kinezi se ovdje i naseljavaju, recimo gde je Borski rudnik i to oni su upisani u katastar, uzeli su veliko zemljište i dovode kineske porodice. Ovija mostovi tuka na periodot kon Belgrad i drugi, to se kineski, znači kinezite investirale, gradale, pravili, taka natamo. Da, jer to je njima način. Pa, mislim, Srbija, kako bih rekao, ulazi u fazu zamene stanovništva. Srba je 100.000 manje svake godine, a to je jedno Valjevo, jedna Subotica, to su gradovi od po 100.000 ljudi. Znači,
Ko popunjava tu prazninu? Popunjavaju Kinezi i sad su jednim delom i Rusi. Došlo je oko 400.000 Rusa u Srbiju. Imaju 7.500 firmi registrovanih u APR-u, ima 4 milijardera Ruska i tako da. Oni će da kupe univerzitet državni, oni hoće da preuzmu ovu superstrukturu, znači informacione tehnologije i to, a Kinezi rudnike, šume, oni su već sve to dobili i naravno transport robe kineske iz Soluna, Grčke u Evropu. To je njihov cilj. Hvala puno. Hvala vama, dragi. Ова беше интервјуто со Велимир Велја Абрамовиќ. Некаде сме околу 5 или 6 интервјуи или емисии до крајот на ова YouTube 2025-2026 година. Ако ви се допадна ова интервју, ново дружење наредната недела во 22 часот. Со вас кои сте мембарси или мембари на емисијата во Центар Ново дружење вторник 22 часот и 30 минути, до вторник и до недела. Пријатно вечер Македонија, каде да си.